urabizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikira iki gice. Rusaro na nyiri icyo nkubaza. Rusaro mwana wanjye, nta gakuru ko kwanjye muzindutse wandusha? Akahe gakuru? Ntabyo uzi? Inkuru yabaye kimomo hano hose mu mudugudu. Ngo byagenze uteze? Wari umwana wo kwanjye muzindutse bafashe ku ngufu. Kare ibyo ngibyo nta muri karitsiye wacu ntibibaho. Gufata ku ngufu umukobwa wanjye nzindutse. Ariko niba ari Mare wawe biranashoboka. Niba ari Mare wafashe ku ngufu birashoboka ko Mare rwose sinjya mwizera. Mare ntabwo ari Mare wamwihorereye, wari wamugoye Kazungu. Kazungu afata ku ngufu umukobwa wanjye nzindutse. Ni umwana wanjye nzindutse afashe ku ngufu. Uwe mwana se. Papa makuru menya ari igihu. Ubuse ko nirirwanye na Gatari n'umukobwa wanjye nzindutse ko ntigeze mbyumva. Mwerwanye na Gatarina? Cyane rwose twirirwanye kandi inkuru ntayo numvise pe. Gatarina burya ni umunyabwenge. Weya yabiguje kugira ngo utabimenya. Oye bwo ntabyarazwe se yabimisha. Niwe bafashe ku ngufu se. Ni murumuna we. So umukobwa yabarinde bafashe Kazungu. None se yakubwiye ngo njyama nzindutse yabari? Ntabwo mazi nari byambwiye. Gatarina ntabwo yabikubwiye? Oya. Uzi niba mwari muri kumwe na Gatarina kanjye kureba njyama nzindutse. Genda umureba harubwa amakuru uraza kuyamenya. Ndaza kukubwira uko gahunda zimeze. Nandorera kari gafunze amabuno ngo karahoshye. Ye kaba. Mwire papa Rusa. Nawe wabimenye se? Ibiki se? Inkuru yabaye kimomo. Yes, hari umuganda. Kandi umuganda siko bavugira muri kakuma bavugira ngaho. Ngeze kwa Kazungu ari kuri butiki. Barambwe ngo ari umwana wanyu bafashe ku ngufu. Mungushi? Bari mukecuru havuye. Amwe ngo umwana wanjye nzindutse bafashe ku ngufu. Baragufunga. Hane wacu se? Ntagari hano bamufatiye ni kwa Kazungu. Kazungu ni wamufashe ku ngufu. Umwana wacu? Wanyu nyine. Papa Rusa rwose hano aba bakobwa bakuru nta muntu rwose bafatamo ku ngufu. Abana bakuru? None nta muntu mukuru bafata ku ngufu? Gose yabarinde Papa Rusa. Ntawe rwose. Hano twese turi bakuru. Ngira icyo nkubwira. Ni mumfashe tumenye uwo ari we. Urumva tujye ku buyobozi bajyane Kazungu bamufate. Ega bamufunga. Se yabarinde yabari fifi. Ubuse ninde Papa Rusa? Cyangwa ni tasi yanabafashe. Uranga cyambaye imyenda yanjye uri mu biki? Nago nakubwiye ngo ngurame imyenda. Akubwiye bana bwibashe. Nago nakubwiye ngo kafara. Uri amimyenda. Ugufuza amabuye giye. Uri amimyenda wa. Hayo nguramo. Uri amimyenda. Ntayo nakuramo. Genda uhayo nguramo. Nanjye kwisha mwire. Ubwo mugo muri Rwanda mupfukiko. Murapfukiko. Ibyana by'ikige n'ibicyumva. Umva ukuntu ingurube zikwabira yanze kuzigaburira anyanyambarije. Ariko Gatari kamaze nkubaza. Ari umwana muri umuntu wawe bafashe ku ngufu. Urumva n'imyenda igikomeye ni igiki koko. Sase biheri umwana umubwira niyumve. N'uyu se? Nawe nzi wasanga ari nawe yabishishitse ko ari imbambare mpi. Ariko nta gusokana. Oya umva cyane nimumfashe dushake muri umuntu wanyu bafashe ku ngufu tujye kumuyoboza tujye kuvuga. Allah ya ndugu yangu kweli. Mungu na mimi nashangaa. Na mimi nashangaa. Ndugu yangu Rasta, wewe umuntu afite akasununu njana koya mwanamke ni gutwara umugore. Mare haga ikibazo rwose ari agasununu. Nini sasa? Agasununu ko narwo kanteye ubwoba. Hapana. Ahubwo dore ikibazo hano kiri. Kibazo gani sasa? Nkeneye indangamuntu yanjyama nzindutse. Niyo password ikaba code inyinjiza ahantu nshaka kugira ngiye. Irangamuntu yonyine? Mama yangu, wacha nikwambie sasa. Nikwambie mahili. Wewe ukatafuta kile kitoto cha Fabrice. Genda iko kwa Fabrice. Rugende rikure kuri mwaru kuzarira. Yewe. Cyane cya Fabrice. Kugishakira indangamuntu nko gushakira amata kugimasa rwose. Hapana. Nta kuntu ntagize nagikubise injuga ngikubita injuga afere igiye gucamo neza. Sinzi ukuntu nahingukije izina ryama nzindutse. Kita kimbwira ati nimba diro yanjye nawe ijimo ryama nzindutse nta nicyo twavugana ati yawuzu. Kita kinamva kinanyisha kuza nta nubwo nyene no. Acha brother. Ego ko ibintu byambayeho. Sasa Rasta. Wewe baravuga ngo ushaka inka ryama nkazo. Fanya nguvu. Uwacha no kuri Fabrice unamuzi tabia wamugura nabyeri mu Fabrice. Akiranga mu kayibona. Ariko urya mukira cyane bakigucika mu rwango. Sio nje nimupatia akasi nagaro wayimwaye.
narayimuhaye. Sasa wachane kwa. Nawe narayimwihereye. Ariko ubu ngubu niko akuri bavanga umanika gati wishaye. Wajye kukamanura ugahaguruka. Nayimwihereye n'amaboko abiri rwose nta kibazo. Ndugu yangu. Ariko ubu ngubu indangamuntu. Koresha ibishoboka Buri byose. ngiye wirenze zahabu na dia. Fanya nguvu zinazowezekana zote ili upate mtoto. Mvuni cyane. Bataza gutwara umugore rwawe. Nini sasa? Gusa byamubayeho Kazungu. Nini sasa? Yafashe umwana ku ngufu. Nasemaje? Kazungu? Kazungu yafikanga ku botiki? Na makuru ufite se? Mama yangu. Mtoto wa nani? Mwana wande? Yafashe umukobwa wa Ndyama nzibutse. Mama yangu. Mtoto wa Ndyama? Ala. Iyo nkuru n'ubwa mbere nyumvise rwose. Ego ko niyo nkuru iri gucicikana hano. Ubu hano muri quartier byamenyekanye hose. Ego ko. Kazungu ndugu yangu. Ahubwo sinzi impamvu niwe muntu wajya gumenya inkuru mbere. Sinzi igituma utayiza. Wacha nikuonesha. Tugendera ku mubutike aya makuru yakuru neza. Ili niyasikie vizuri. Ariko rero twakura ayo makuru twagira gute? Cyafasha. Wewe ndakusaidia usijana ndakusaidia kweli. Mwiriwe. Yemwe abantu. Nanje kubareba hari inkuru rwose gushikana muri quartier kandi barambeshye. Ngo nafashe umwana wanyu ku ngufu. Nanje kureba umwana wari we nyine ndafashe ku ngufu wari we ninde. Ushatse kuvuga ko inkuru bari kuvuga bari kukubesha rutabikoze. Ibyo bintu ni izina ry'Imana yo mwijunda gatuka bira y'Imana. Nta muntu nafashe ku ngufu ngiye. Yokoze reka nkubwire. Ugira amahirwe abantu baje kugushaka bateye kukubona. Gatarina na Papa Rusaro baje kugushaka nibakubona ntaho bacikira kuko inkuru abaye kimomo ni Kazungu wabikoze nta wundi. Dushaka ukuntu bigenza ubundi se ubuyobozi bw'urabukira. Sekane ni izina ry'Imana yo mwijuje nta nibyo nzi. Ibyo bintu nabyo nzi. Noneho bari kukubesha. Kanengwa agiye sinkubeshya ni izina ry'Imana. Nabyo nzi aho ye bitubwo. Turaza kubimenya niba bari kukubesha. Bitubwo bari izina ry'Imana. Kazu ndarumena. Kazu soka. Kazu ngwanyana imbwa soka. Ndarumena. Kazu ngusoka. Kazu reka nkubwire. Nudasoka n'ubundi uratubona. Soka. Kazu ndagiye ariko uraza kumbona. Kamata. Turakwica na pesa. Haki ya Mungu. Marewa. Iyi ni bolo, wewe ni bolo sasa. Wowe uri bolo. Uko unarunga. Kazu. Uri kwisha. Kandi warabikoze. Polisi nakuya. Wallahi barakuya. Fata bana ku ngufu. Yiri tumbo yako wewe unaenda tumba watoto wa watu. Wewe. Wallahi polisi zaje. Ntabyo wakoze. Ahubwo tumujyane kuri polisi. Sasa Kazungu ndugu yangu. Reka nkubwire ngenda gufasha. Haki ya Mungu. Genda kuburana urubanza rutsinde pe. Ningera umupolisi agufata. Mwambie sitasema hata neno moja. Ntabwo rivuga ijambo na rimwe. Bila metre avocat. Metre Marewa. Kazuri boro ngo. Ndakuburanira ndugu yangu. Nijyagisha icyongereza kujya gutereta bihuriye he? Icyongereza ntawe bihuriye. Basi unafikiri icyongereza njo niko kuburana. Icyongereza twe tuwacu muri Kongo. Tuko tunafundishwa French, Igifaransa. Twakunishwe n'ababiri kera leta y'Abafaransa. None kuvuga ngo icyongereza kwetu ni Igifaransa. Sibasuka kurambura. Nje naburaniye abantu bakomeye cyane muri Kongo baratsinda imanza. Uza bantu ndose nabura. Kandi wabikoze. Ukuntu ureba wabikoze. Ndugu yangu acha nikusaidie muburanire ndugu yangu. Polisi niza gufata wowe. Ubabwire ko utarivuga ijambo na rimwe. Utarona metre wao. Avocat. Metre Malewa. Unasikia? Alikini ndugu yangu. Na kintu cy'ubusa. Mimi nataka 200,000 atatu. Cheka Kazubundi. Tena utanipatia avance. Wangu rafiki. Avance. Tangaye Kazungu baragufunga. Ndi rasta. Nari butaye. Mi. Metre. Uratupatia avance. Kazungu ni boro. Uradu avance. Ntabwo tumusiga turamunya. Uradu avance au tupatie avance.
tupatie avance twende. Twende usikushike na hapo tukule. Avance. Wewe ni bongo. Nakunjya muzi. Kumana nta kintu bikubwiye. Ngwiki? None se umwana w'umukobwa wafashwe ku ngufu wawe? Bamusanze hano. Ubundi uravuga ngo ihene ye yarinze. Urumva? Uko byagenda kose ijya kubangurira. Bamusanze hanga mu rugo cyangwa yaregemuye. Iriya ni ihene se cyangwa n'umuntu? Hakunjya manzindo uri igicucu. Ikigori cy'ubusi kigabo ki Gicucu nende. None se uruntu babwira ngo umwana wawe wafashwe ku ngufu ntibigire icyo bikubwira. Wamufashe kumuzi. Uraza kubimbwa ninjye wamufashe ku ngufu. Si umuko wawe? Agafata umwana wawe? Ntabwo umuzi se. Urumva? Noneho sebuko ni ushigikiye umukwe we. Nyine nimba Kazungu uramufasha uramuzi genda umutanga ntasoni njye umwana ashaka mu buzima bwanjye numva nifuza muri uru rugo ni umwana uzamenya ngo ingurube yanjye yabwegetse irabwagura cyangwa se imitungo yanjye akayikurikirana ni umuhungu umwe cyo kuba umwana usimwana wumva ko mfite abana njyamazina uzi ko wakoze icyaha uwahishiriye icyaha urumva n'ababibonye ntibabivuge abo bahanwa kimwe imyaka 20 ni afungwa nande nyine afungwa nande umukwe wawe yafashe umukobwa wawe ku ngufu urumva none ashyigikiwe na sebukwe nakubajije ngo muri abo bafunga ushinzwe iki ushinzwe iyo ministeri muca ariko ni umuturage ugomba kurebera abaturage sawa nta kibazo ngenda kubona turukara n'abandi byanga bikunze uze kunsabiriza ariko cyakora mise mbone cyakuza baruje konyereka ko wambaye neza se ninde wakuremeye imyenda wayibye sigaye mfite umukobwa rusaro afite amafaranga umukobwa ariko uzi cyari kinzanya ko ari umwana nge ntabwo nanije kugusaba nanije kukubwira yuko urumva wa muziki twagiye tujya gucurangira abantu kutubari kera ubu nawe ubuye ariko none ikindi uriya mwana we wafashwe ku ngufu agafatwa n'umukwe wawe urumva se uko akamushyigikira yafashe umukobwa we yamazindo ibyo ntago ari byo umukobwa wawe no kwa mudugudu ndajyayo nta muntu ntabibwira ntamu iki mwiyama we ntugende wumva we gukubita ubibona njye nanjye twabonana nkubitira wanjye iki uzi ko ubwanwa nabwitende kawe gafote wumva ndamazindo yamazindo se ngiye nkubwire ndira hanga cyangwa ngukubita ndira hanga ndira mu rugo siyo mvira mu Rwanda ndira hanga cyangwa ikigabo cy'igicucu gusa ndira hanga cyangwa wowe uri n'ikibwa nubwo nagutse ariko wowe uri imbwa njyamazindo wowe uri imbwa uri imbwa nyine jyandim bicira bafata umwa kandi na bareza kumubita bareza oye ngereka ngo ariko narimwishe baramwishe oye dewe bari kukubwira ngo umwana wawe bamufashe ku ngufu ntago hangayikishijwe nawe nabuze inshingano na zimwe uzafata mu buzima bwawe umusiki ntago ariko kubwira ko hano ari umwana wahote nawe urasaze ndasaze iki nawe urasaze rubanda nibo bamubabaye bababashwe n'ibyabaye wowe uri aho ngaho n'ibikote gusa n'ibikote none ugiye kumfatanya na papa rusa papa hoya nge papa kandi reka nkubwire ubundi maridoro ukuntu byatangiye byagenze gute none se bimeze bite bimeze neza nta kibazo cyara ko mukuru wawe yarampemukiye buriya yaguye mu kiyute se yarampemukira ntabwo ari umuntu ni n'umugome ni n'umurozi mubi ariko rero Kazungu reka nkubwire muri iki gihe gufata umugore neza ni ukubahiriza inshingano z'urugo ase nta kintu ntakoze na kimwe ese ni inshingano nziteho gute muheke mukikire ngire nta na kimwe ntakoze rwose ahubwo mukuru wawe afite irari nubundi aza hano mu rugo wanjye urajya ahuraga n'abandi bakobwa n'abandi bahungu benshi nasanze inzira ari nyabagendwa ibyo tubireke ahubwo se wabuze ahantu ari base aha nari ndahazi njyewe urahazi ndahazi ushaka wazana kwereka nshyize igitabo mu nzira nuko byagenze rwose njyewe natwaragiye duca mu gikari dufunga umuryango w'inyuma dufunga no mu gikari turagerageza kugereka Ivona. Ndugu yangu Kazungu, unasemesha kweli? Uravuga ishuri? Pare kamubwire nini? Urabona umva urajya kubwira Kazungu ndugu yangu ikintu ugomba kumenya burya
avoka wawe umubwiza ukuri niba waba warakoze icyaha urabimubwira akamenya uburyo rwa rubanza rwiga akaburana ari kazi ukuri akabona uburyo kudefana nawe se pare mu parike ugeze muri parike ndugu yangu amategeko arakureba utavugisha ukuri barakuzirika nta kantu wumva wibagiwe kabisa uniambie kwe nini sasa urabona Marewa urebye nini nise mare ngewe nisanga bambeshyera zizagenda gute nusanga umuryango wanjye ambaze turi kubeshyera haki ya Mungu wallahi mlape Mwenyezi Mungu haki ya Mungu wallahi batatupata amafaranga bazaduha amafaranga haki ya Mungu lakini lasta wewe kwa kweli wako urabona uyu mugabo atari kurengana atazatsinda urubanza urumva ngewe nkurikije ukuntu asobanura ukuntu ibintu byagenze kabisa urubanza n'uruca abana ariko ku rundi ruhande iki kigabo ngiye ntago nagihereza cyarabikoze Uri bagatari Mwire neza papa Rusa. nawe wabimenye se Ibikize. ngo biki Uri bagatari Mwire neza papa Rusa. Azo nawe nkaryama na mare. Uri bagatari Mwire papa Rusa. ariko zuhaye ako nta buretse abanza marike nunze mwana Ntabwo nzi impamvu ndi guseka gusa. Mwihuza amaso mwirebana. oya twagiye muri muda ariko tuyeseye mwiro gatari yatamukinde rwose iza saundi hino nta nibyo nziri rwose amucira amarenga agakumva kandi njye ndeba hariya rwose ahantu hose muri kure Rusaro